Sanjin thamathai ziak bungsom ni pariat chang som pariat atanga chang som ni zovin tichuan isua chu an hnenah alo kala anni ho chu bia leile wana thunena zong zong ka hnenah pek ani to chu tichuan kalula nam tinami zirtira te siam ula pale fa pale tharau thiang hlim hinga chuan baptis ula thu ka pek zong zong cheu pom turin zirtir u tin ngai te u kei khua in khovel top thleng poin in hnenah kom zel ang ati a lali suan rong bol tura min ko mu nei khovel zong zonga ani a ten kan rong bol na tur area po he multidimensional antia kil rang ania social thila te economics te physical le spiritual khang zong kha kan rong bol na hian a huwa pa chuwang chuan BCM mission statement a po pathian ram alo zawa alo ngea la deu theinan ti ania chu kan rong bol dan tura kan thuda ani keni medical and health department po hian chu kan kalpui ta kan mission kalpui dana hian ti dam rong bol na kan beya pathian ram zauna tan kan thoka kan thupuya po we treat God heals tia keinin kan en kola ati dam ne ro chu pathian kutani kan ti ni chumita chuan wen a hian hun poi mo tak kan mangani a chu tiang ang titu tele titu rate pathian man ruwa turte bot sei na hun ro pui tak ani alom hle ani ti chuan keinin kan en kola keinin rong kan bola ti dam turin kan ti a mi hring hi apum pulumin ti dam rong bol na hi kan kalpui ani a kan mission hi holistic mission kan ti khan ia taksari lu tharau huap ani a kan chen na khovel a hian chanchin tha buddara pathian ram dina lan fiatir ti zau ka kan tumania ti chuan keni medical department hian mi hring hi mi hrisel ni turle midam tha mi tangkai ni turin kan enkol ani chutiang chu kan na ania chutiang tur chuanin damdo in atang kan thok ania mi hring pumpu luma kha mi hring pumpu ya kha mantlak chhortlak dam ani theinan kan thok ania ten chumi tan chuan an taksa mai ni loin an tharau liam le chaw ti dam nan kan thok boka kan dam doi te le kan khol te ba ka hian tharau lam rong bol na kan kalpui boka chaplain si ministry te kan tia tin kan thok tu te hian dam lo te le tho pui te tan tu tin kan tong tra ya hu hoin ami mal le chung ko ang chu soi ta lovila tin kan thok tu te hian kan dam lo te hi an tak sai na ma mo mai ni lovin an tharau lam din hun te enge an ti hianin an lo kom thina chumi wang chuan mitam tak rin na kong lo chaw te le khub zoi le ban wei tha te po ti dam an lo ni to thina tin chu lawa chuan in he kan ministry hian chatuan remna mi an kal lo nan thei top kan chu atharau lam chawte ti chakna ba ka khan mei di la tlalawa mi bot sei ani theinan ti hi kan tong traina ani chu tiang chuan in
thok tu ten chane man ngai em ma kan dam doi na hian tumah thlarau bo an thi lo nan ti ten kan han tong trai deuh khol thina chu tiang chu pathian in mal sawma hei ka han om chin re lo te po hian piang thar lo han piang thar chhuak ta taksa dam thlarau lam dam chhuak ta tele tin thlarau lama chan chuan la chang lo thok tu te thanem ngai na zara nun nung dei ve ta chu tiang khovel hun mang top ta te chu an oma kan mission hilal pan bala som le ani ti chon mi hring lama chon chu tiang chon rong kan bola pathian lama chon kedin we serve kan tia god heals kan tia pathian in ati dam thung ani kan tia pathian in ati dam te chu an mani du dan dana an lum bo mai lowa an du dan da nanga an om lo nan kan lo kom muin kan lo kom ve thina phak tok ka a chan chu dam tura pathian in min du na hi purpose nei ani amata na rong kan bola mata na kan dam theinan atana kan nun theinan lalpan atidama min tidam thin ani chung dam ate chuan kong di kan zo zel theinan Kohhrtante po hian rong kan bol thin ani kha ti chuan chu ba ka chuan pathian in ati dam dana hian kha anat na labo ni lo khan ama kha achol tir thin na khir khan tak veite lalpan achol tir melte kan mu thin ani nat le lung ngai om to lo na muna lalpan dam na tlon tling a pe thin ani chumi konga chon ke ni medical and health thok tu te hian mi ring pum pu hlum adam theinan om zenia adam theinan pathian ta na adam theinan midang te ta na mal somna ni theinan tin chanchin tha rong kan bol ve thin ani chumi ta na hun poimo tak mai vena kan mang hi ro puin hlu hle ani pathianin mal som ro se pathian ma tong trai na nei nge kalal pale kan pathian in a thoro pui tak min mutir vain lom thu kan soya BCM hi irong bol turin chanchin tha nun puya puang chuaka mi chak lo tenan lo chaka ti chakan lo nia mi bo te hnenah hruai ani theinan mo phurna ro pui tak min pe chung mo phurna te chu kong sang in kan hlen ve thina kan thok mek bok ani hi wana hian chu tiang din mun I khonga ina vo big chan vo min pe ka vain lom thu kan thil che ni tundar ka ra hian hei kan naute nar zirchhuak to mai tur tele zirthar tur te pualin program kan ne venen choi moin omla kan duelalpa kan hun le ke mani kuta kan koltira wana kan hun man zong hi iram zauna tan changkai lo ni sela nangma kan in ti chak na hun lo ni sela tharawin min polin min hruaila kan thil ti tur engkim hi ilom tlak lo ni se kan jing azalenin nang lo cheng che lalpai so krista min kan hun le ke mani I kho ina ku thiang hlima garun koltire amen Shifya solo fochi
kan mi som te he hi khom poi mo tak kholian a mi uap pamin tel hui tu ra kan som kan kholian kan BCM president tele kan throi tu te zirlai nu le pa te le helai min tel pui tu ra kan som committee anei tu committee member tele kan mi som local khom zong te he ni poi mo tak le hun in khom hun poi mo tak kan bot se a hian lali suwa krista mingin department le BCM ayo in kalo lom chewa chibai kabuk cheu ani kan nursing school hi nursing school upatak ania Mizoram nurse zirna sikul upaberani kumsang ka zakwa som pakwa akhan mumal taka formal training hi kan zosa missionary nurse den an lo chan to a nurse zirlai syllabus mumal neya zirtir na an lo nei to Mizoram chu tiang chu lo la om ngai lo wa ti chuan jubilee zonga chhut point kum thum kalta ripuilen ma sang ni som le pakwa khan a centenary lom thei khopin kan lo om to ani amai ro chu nursing school hi tluang chho par khani thei bik lawa akara engemo pi habe udeu te lo om ve lo thei lawa affiliation chungchanga tele rambuai wanga engemo khan achangin health worker training na chau te kan ti theya changin ahan pi habe ule ria changin GNM khatiang kha kan history hian ani awangin a centenary the portion pa takin kan mang talawa kan maloka hian nakum sangni le somni pathum khumtir hian head department pungpui hian hospital kumzana centenary lom turin kan buat sai mek tho awangin nursing school bi ka po hi khatiang khan centenary kan lom lo chau ani a kha thil om zia ni ti voina hian kan soifia masalok du ani tuna kan nursing school principal pi mingthan moi pachuau ilo somang nursing school hi hun masalama kan zo sap ten sang ka zakwa som pakwa khanin an mani puitu tur mizo nula pakhat emolek zirtira an mani puitura lo train chhuakin bul min lo tan saka nursing school hi BCM ina thiam na big nei professional kan ti le eizon na atana na thok thei tura mi te zirchhuak anei zinga upaberani ti po in kan soi theyang chu ei chung an lo zirtir chhuak kumtinin meichia mizonula tamtel tela kumter khan an lo zirtir ve a hei voin ni apo hian kan program a khanin award semtura khanin pakhat chu award semtur kha kan neya chu po chu helai hun sang khat zakwa som thum bor vela zir to minga award semtur po kha kan ne ni chu chung angte chu an zirtir chhuate chu tun ma chuan Kohhrtante na mi tangkai tak te kha an ni pialama missionary angten let thingtlang le helai hospital ate tangkai takin chhor an ni thina ni adin tira tanga sangkha zakwa somnga pakhat thleng vel khan kum som thum bor vel ania khalai chung khan chutianga mamona awanga inzirtir na chu ania chu akhor sakha shia chalo awangin junior nursing tin akhor sakha kanda helai hun chung sangkha zakwa somnga pakhat malam hi chuan chutiang kalpui chu nia sangkha zakwa somnga pani atang khan general nursing and midwifery course GNM kan ti tuna kan zirtir me course hi khalai huna khan lo tan mumal zokin aloni to ti chuan helai institution a hian course sang kha lo zir to ania kan lo shat vetan po athathawin ka sha sangkha zakwa som pakwa tanga sangkha zakwa somnga pakhat chung khan junior nursing angin kan soi to ang khan zirna pe kania sangkha zakwa somnga pani atanga sangkha zakwa somruk pakwa chung khan GNM course hi kalpui ania anu kum som sangkha zakwa som sari tanga sari kwa inkara khan ANM kan tia auxiliary nurse midwife course kalpui nia voina hian kan senior pension te po chung lai hona mi te po chan min ron telpui nin mel te po kan hua kan lo lom chewa
tin sangkhat zakwa somriat atanga sangkhat zakwa somriat pasariya khan health worker course kalpui le ania sangkhat zakwa somriat pariat atang khan bo in ni thleng hian GNM course a thak le ani chu tuna kan course kan kalpui lai me kha ani Mizoram hian nursing school le college te ombe tanwal meya chungjinga chuan School of Nursing Serkawn hi institution upale ngel nget tak ani ve mek ani he school a zirna hi Mizoram Nursing Council Aizol hi school te min kwa khom tu kha ni a kan council Aizol hi kan headquarter ni a Mizoram Nursing Council Aizol tang hian sangkha zakwa somkwa paruka recognize ani a tin Indian Nursing Council headquarter Delhi atangin sangkhat zakwa somkwa pariata recognition hi kan mubok ani tun huna hianin tun din huna hian thoktu hi principal le vice principal telin zirtur tu hi pariat kan nia chungba ka chuan librarian te le clerical staff te hostel lampang enkol tu te kan omve nual bok ani Indian Nursing Council in min phal sakangin seat hi somni kan nia hi somni ai tam hi kan lala theilo ani Mizoram chung le po na tangin kumtinin mi somni hi lak thin an nia tuna hian zirlai hi somruk pakhat kan nia meichia ho jong hi nurses hostel da an nia girls hostel nia mi patan hian hostel kan la nei lo wangin an mani in atang tele mun rem chang atang ten an ron kala mi pazir lai hi panga tuna hian kan neya hei hi boys hostel nei tura malak na po hi kan kalpui ve me kan ti kha kan soitel du bok ani kan zir lai te hi thiam na konga mani in rin tok na thatak neya rin tlak tak nia dam lo te en kol tur buat sai hi kan tum ania chumi pial ma chuan tharau lama mi puitling ni tur buat sai hi kan tum ani bok ani chuwang chuan kan thiam tok le kan phak tok in rules and regulations se kan siam ve a chutiang ang noya chuan kan in enkol meka tin hospital function rang ate activity rang ate kaushan le khotlang thilti na kong rang ate tel tir thin an ni bok ani i hun bulla ma khan record mu mal lo om lawa chuwang chuan achia chu kan theilo na in voin ni thleng hian kan han hriat theile kan chhut thiam dana chuan helai nursing school atang hian mi zariat le somkwa voina graduate student hian vel bor in zirchhuak to hriat ani a chungjinga chuan tun malam pang kha chu kan hre thleng lo kan ti kha tun hnai deuh active chin deuh hianin missionary chhuak hi mi somthum panga bor velom to in kan hria tin aram mi mission field atanga arammi namdang kan zirtir chwa hi mi somni pathum anom to chung ho te chuan an mani rama kan mission field da te khan le an mani sarkar hnuai ate tangkai takin hun an mangmek ani kan zirlai chhuak te hi mintilo mem thina helai Mizoram mai atop lovin ram mun hlazo ka india ram mun hlazo ka tele foreign thleng te poin anin zar pharve a voini te po hian chutiang chuan an la om dar meka tin mintilom le zwal tu chu zirna GNM top mai lawa further study sa kaldona thinlung puin voin ni thleng hian khatiang ang ril rupu kha no matam takhi zirme kan no mazir chhuak to degree neya degree holder le master holder ni te po kha anom chhawmek bok ani heng hian mintilom le thina ni kan thia theu angin hei covid pandemic in minti buaya nikum hasa lampang atangin helaya hian Mizoram ma pobik takin kan education hi akhoina sa ma zirna shim min khoina sa chu chuan nursing zirlai te po kha min root ve thawa kan bang bik lo ani amai ro chu tiang ani reng chung chuan Mizoram Nursing Council kan how to te kai hruaina hnuaia khami kum chung khan online class te nein online ten exam kan nei ve a kan nau te hian kum lawin hun hi an mangani ti hi ka soidu a kan ho to te chunga po hian lom thu kan soidu ani result chungchanga hianin school te kan tam tham lawa result te kha kan nei thave thina tuna te po hianin result tak te po kan neya amaro chu covid awang te po hian eng mo chen kha chu result enge han khoi effect na chin te po kha anei ve a anakina khalaya kha chuanin loman semna te po an la ron puanga ai kan soido tak zo ka chu tun din hmuna tak hian hei supplement exam te lo zo to boka
kan nau te tuna active first second third year kan lai mek te hian back paper nei lawin hun hi an mang mek ani ti hi ka sai do ani chu kan ani aro pui lai khani in ka sha a phurit neya a le pek exam tur neya an om hi an khongai thak thina ma se tuna chuan an mani class te akha an chhuak ani chuan thataka involve thei turin hun an nei ni in kan sha ani ale kha school report lang pui ka pek thei ni sela tuna chuan introduction kan lo lama kan lo kalanga kan graduates te atangin kan kautananga intrut mana khan ming kalama pyang te kha in loading mai anga ti chuan lal hlupui zoram mwana fanu ani a chan mari lung le atanga local ani le loma me thuro le la leng zwali lian na hi la lian zwali lian na fanu ani a tlabung atanga local ani loma me silal shiat pui hi silal duama fanu ani a zong noi lung le atanga local ani le loma me lalrin lui sai lo ani hi van lal throi sai lo fanu ani a then hlum atanga local ani thuro le vi lal lian zami ani hi vi mal soma fanu ani a lunglon lungle atanga local ani loma me thuro le e van lal nga ki ani hi e flal thamwana fanu ani a Serkawn ramzo tlang atanga local ani thuro le si van lal tluangi ani hi si lal mun siama fanu ni a ramzo rasiveng lung le atanga local ani loma me Elizabeth lal machwani ani hi es daniala fanu ani a ralwong atanga local ani loma me lal remoi zelal chuan sanga fanu ani a chinga veng aizol atanga local ani loma me lal ruat diki ani hi lal ming liana fanu ani a van ne atanga local ani vale thro le gloria mangai chuan sang kimi ani hi martin lal thanpuya fanu ani a longklai bazar atanga local ani loma me silal rempui ani hi si zonun sanga fanu ani a chi phir atanga local ani loma me thro le vanlal ngai dami ani hi pc lal ram liana fanu ani a ram hlun aizol atanga local ani thro le lal rin diki fan ai ani hi f lal ngai zwala fanu ani a lunglei ram thar atanga local ani loma me kelal mangai sangi ke vanlal thanga fanu ani a aizol falcon atanga local ani le loma me arlal rempui arlal nei kima fanu ani a zotlang lunglei atanga local ani loma me vanlal siami sang than kima fanu ani a muanna veng aizol atanga local ani kelal biak feli kelal duama fanu ani a fam veng lunglei atanga local ani le loma me lal tan pui an hoi ko ala chung te khaloding sela zoram chana fanu ani a rasiveng lunglei atanga local ani h van lal dampuya h lal ram enga fatpa ani a haulong atanga local ani thro le si lal ram nga ka si van in mo e fapa ni a pukui lunglei atanga local ani thro le confessors te lal nei pui lal zam liana fanu ani a thleng ang atanga local ani loma me thro le van lal lompui fan ai ani hi samuel lal chungnunga fanu ani a salem beng lunglei atanga local ani thro le loma me h lal rawn hlui ani hi h chongsiama fanu ani a ram thar veng lunglei atanga local ani ram din sang namte ani hi rodin moy namte fanu ani a penial veng na thiala atanga local ani thro le
ke ming than pui ani hi ke vanlal zoma fanu ania farm veng lung le tanga local ani thuro le lalming sangi tlang zol thanga fanu nia parvatri atanga local ani lomome sindi silal ruat kimi silal duama fanu ania san maritri lung le atanga local ani lomome vanmal som dong liani lalding liana fanu ania leite atanga local ani male thurole lalom zwali zoram moya fanu ania lungmo atanga local ani thurole lalmuan sangi sailo vanlal rem zwala sailo fanu ania zotlang lung le atanga local ani le thurole Marcus lalrin tluang afan ai ani hi f vanlal liana fanu ani fapani a chan mari tu lung le atanga local ani lalrin moi sailo ani hi ngur sailo wa sailo fanu ani a zong hnuai lung le atanga local ani thurole Savina Murmu ani hi Girish Murmu fanu ani a ramthar veng lung le atanga local ani thurole esmal som tluangi ani hi zo maliana fanu ani a pukpui lung le atanga local ani thurole lalhung chungi ani hi zo mangaya fanu ani a lunglon lung le atanga local ani thurole lalen pui punte ani hi lalfak oma fanu ani a electric veng lung le atanga local ani thurole silal thazwali silal siamoya fanu ania college veng longtlai atanga local ani thurole rem tluang pui lalzar liana fanu ania thingsai atanga local ani ale thurole vanlal nunthari vanchong ani hi lallung muana vanchong fanu ania ramlun not aizol atanga local ani thurole zoming liani ani hi lian ming thanga fanu ania thenjol atanga local ani voinia kan graduate stele kan lukhum dong tura helai muna lo omte kan naute anni e kha ka report le introduction ka pek theini sela kalome pu chairman le kan khwal zom tak reverend dr arzo loma president BCM le Kohhrtante tu zom tak tak te nu le pa le an ayo te graduates te le freshers te he hun lu tak mang tura ron kal te ka tho pui te le zirlai zong zong te iswa ngin sibai kan buk vele chewani voina he hun kan man theina chan chu sap nula Christian thatak keini nar so te tan chuan mi poi mu em Florence Nightingale the lady with the lamp nula khonwar kengi ti inemo khai ti inemo tia kan hriat kha ania he title a hlot chuan a chan chu kum sang kha zariat somnga pathuma Crimea indona British le Russia inkara alo chhuaka sipai hliam na tak tak thimai tur le beidong tak tak te en kolin athim le warpo thulovin zanthima laltrin khain damlo akan kwal thina chung sipai damlo ten a khonwar chung sipai damlo ten a khonwar eng an muringot po in an dam pha song songa base na thar an lo nei pha thina ni chumi hnu chuan nursing profession chu bung thar kai tirin modern nursing mu chhuak tu ti a chal anita ani heya in pek na le na tho lu takhi keini nurse te le medical khovela hian kan theihil thei to don lova he ceremony bati chit hi ama shia threngna a man thin ani ta zelani tichuan he capping and lem lighting ceremony in an tir chu nurse zir lighten nurse na thoktur le mo phurna latura anin pekna rabi an pen channani ania sipai po ralan do don chuan thuam fam kimin anin thuam thin angin keini nurse te po in na ral do tura kanin bot sai channe le in thuam channani ani tin kan pati chit hian omse thuk takania bati eng hian kan thin lung chunga eng a entira
chu eng chuan khovel thim takkara beseina le damna eng pe chhuak turin min phut ani tin chu mai ba ka chuan eng chu midang te tana eng tur chuan bati a in chiral zel ang hian midang da ma sakna ma ni ral zel na tlomna nun a entir bokani a to bera chuan kanaute heng thunung hi in thinlunga rinon fo turin du sakna ka hlan chewani khovel eng inni ti le in ti apiang chu mangaya ti ni vek ro se tin hei hi intana ka tong traina ani lalpa du sangna chuan pho angin hwal tlat cheu sela mathei lovin angil ne na le zangena chuan indam chung zongin umzui zel cheu ro se
le nga chuan certificate semna kan nei ama lal lupui lal leng zo li lian ta si lal shiat pui khan lo in jing hal sir lal rin lu isai lo vi lal lian zami F lal ha ke ran in jing hal sir si vanal tloangi local vele maxi Elizabeth lan hatswani lal remoi lal rawn diki Gloria mangai chuan sang kimi lal chan pui si lal rem pui vanal ngai dami lal rin diki fanai Kailan mangai sangi lal rem pui vanal siami Kailan biak feli Mizo hian each vanal dam puya kalau in ring se each vanal dam puya sila ramhaka Arzolo matunga lam tu taksi. Tichuan award and prizes kakan sem chun zomanga amaro chei soifia diklek te ngai wangin kan soifia masa anga nisina kan principal in reporter on soyan khan Mizoram Nursing Council exama ti chhate top 10 te hnenah lomman kan pedona tin na padina chuan biak lian zuali chon run memorial award kan siama biak lian zuali hi kum sangkhat zakwa sumkwa panga atanga sangkhat zakwa sumkwa pakwa chhungin
helai nursing school Serkawn hian GNM azira tichuan azir zo nu luk kum sang ni me ni somthum pakhat khan thin kan sarnat na wangin kan hospital hian aborala tichuan ama sha jengnan apa pu cho vanel ro taten GNM final year ti chaber hnenah pek turin engani anron tia tichuan he award hian che sang khat le certificate kha akeng tela tichuan pathumna chuan best graduate lomman kan sem don boka best graduate khanna hian criteria sang wata an duty dana te school le hostel lama an nung changba ka an zirna an ti chat dan atang te in hospital a thok tu te le zirtur tu ten secret ballotin kan thang thina tichuan he awati pilian thwami kum sang khat zakwa som ni paria ta changa sang khat zakwa som thum pania he institution atanga lo zirchhuak to sha jingnan afapa doctor le remsia male anupui pilal biak sangi former joint director of nursing retired ten anron buat sai ania he award hian koi safai cheng sang ruk le certificate akeng tel ani chuan kan sem masak per tur hi Mizoram Nursing Council exam na top 10 alangte second year atangin ramdin sangi ani hianin second year khanin Mizoram poma palina ani David Zeller rempuya ani po hian second year khan 4th position tho ala ani lalrin ngeti ani hian pangana a haubok ani tuna hian an ni ho pathum hian third year an zirmek to ani ti chon first year atangin mal som lui ani hian first year exam a khan hnenah Mizoram puma hnenah ni in paper pali atang anneya pathuma letters amu ani ale remsang pui ani hi palina ani a subject pakhata letter amu bok ani le biak lian zoli award kha kan sem anga hei final year ti thaber hnenah pek tura an ron ti angin tuna kan graduates te atang hian ati thaber la leng zoli lian na hnenah khan he award hi kan hlan dona eng zoli khalo chhuak sela le anu nung berata na best graduate kha kan pedona hei hi thok tu le zirtir tu ten du taka kan thlan anung changsang sang kan atanga kan thlan ania lalrin lui sai lo cheng sang ruk le certificate kha adong don ani BCM Pastoral Ministry akan Director Reverend Vanlal Muan Kima trong trai sakna le lom tu soi trong trai na kan zawai ai o hlan turin tuna hian lo somang u kan pathian chungnung berma trong train ilo kunang u vena hian chungnung ber kan pathian hnenah lom thu soitur tam tak niin ima kan lo kuna Mizoram Baptist Kohhrtante le chumi hnuaia rongbol na hlut tak mai School of Nursing temin pe ka wang le ka School of Nursing hnuaia zirlai ten an zirlai te bahla omlovin an kaltang theya ahun taka chu an zirlai te chu zirzovin vena hian graduation ceremony program dum tak mai kan lung mang theita ani hei hi I khongai na wang ani ti kan ria a zirlai thar duam tak tak vena min pe thar le boka ani pon an zirna te bultan turin vena hian
lem lighting te ceremony te niin hunan mang chho vele chanta heng zirlai thar te wang po hian kan lom em ani BCM hian irong bol na chunjom thei tura damna rilru taksa le tharaw damna na wain thlenga thok thei tura min buat sayawang le chumiata na peng poimo takmai School of Nursing te mindin saka damdo in that takte mindin sakawang te po hian hnenah waina hian lom thu kan sei boke graduation lata te an malam hunje la po rinom taka herong bol na hi an tho theina turin chakna te risel na te dam na te pela I tharau thiang limin kai soin puyang che zirlai thar tur te po ikuta kan koltira an zirlai hun chunga te tluang takan zirlai te an zir theina turin dam na te risel na te le an mamo zong song pela tluang takan zirlai te an zir zo theinan I khongai na kuta kan ron koltir boke lali suwa Krista mingin hnenah lom thu sei chungin heng zong zong hi kan ron di le amen Exodus bung khat chang som le pasari nima sela nau charmi te chuan pathian an thia te chuan ai gupta lal thupek ang chuan an ti du lova kan chin chia tur chu pathian an thia ti lai hi chin chia ta ila ten khovel eng in ni in eng chu mi mit muin eng ro se when he lamp lighting ania in eng chu mi mit muin eng ro se te chuan pakhat hun ziak dangami pakhat ka chiar le anga 2 Corinthians Corinthon ni na bung thum chang ni thu hi nang ni hi kan le kha kan thin lunga ziak mi zong fiat le chiar chu in ni pathian in a thu kan chiar kan zatan malmin som sagro se amen hey atiang hian bul tran tai la khovelin nars amamo le ani khovelin I suwa amamo te chuan adot tua chuan boina chuan khovelin nars amamo ni tin soi tai la kan soi sual lawang India ram kan statistic te hi en tai la sang khat en kol turin mi pani po nars pani po kan nei lo pakhat 1.7 vel ani so van mi sang khat kha nars pakhat le achan ve ai tam khan en kol ani so mi zia chu India ram hian amamo le mai khovel phei chon na satakin amamo le zwalang ti kha ring ta ila te chuan nars te hi katitiam nars te hi Isua Krista ti dam rongbol na tel ko participants in ni Isua ti dam rongbol na chunzom tu te ti pona soi thei thoa chumia tel tak tak in ni ti kha ka soi du ko participants hey don ripuya wang te hian kan mamo na san zia chu kan thla le ome chu vain vaina nen rong bol to na wang te ei nars lo ni to ten hena po kan chuan thu te hi soi tai la adik thowin ka ria chu wangin khovelin nars amamo a chan chu eng wange kan ti chuan Isua Krista rong bol na chunzom tu te chumia tel te chu nars te hi ni ten panhina chuan nars te hi beisei na petu te ni ka ti tem ei lamp lighting kan that thewa voi tam tak in ngai thak to ka ringa engina eng symbol nge min pe kan ti chuan hope ani beisei na ni chu vainar smell kan hu hian enge ni min pe kan ti chuan hope min pe ni abik taken dam doina te dam doin lawa te po nars kan hu apianga kan ril ruwa ha saber chu beisei na ni tan pui tu na ye ina khani
chu wangin nurse be seina petu te hi in hle in kasia chu ni china bible ka chiar kha soi chhun jom lok tai la nei kan thian pakhatin avei bokani hian soi sela soi thiam viawang ai gupta farwan thupe ka chua hebraim nau piang mi pa to phot chu tha tur atia chu farwa thupe chu khati lai huna chuan pathian thupe ka nian hun an ma ni tan chuan ma se chu tiang kara chuan pathian ti nars ti mayang o pathian ti nars ho khan nun na chan dam na chan chwa nan chuan eng po in huamin hebrai fapiang ho khan zwa tlatani chu vai hetiang hian toy ten ka soi zawang population hi apun theina tura mala tu poimo tak pakhat chu nars ta hi inni nun na chan dam na en tir nan nau pai tam ringot hi pun na ni lo that taka an pian chua ngai India ramte China te chu tun ma tun pon ni mai thei an tor na sat na ber chu mi pa fa ni lo ti an sia chuan ti thian du se mai chia an ni chuan amai ro chu heta de ro chuan mi pa fa ni chuan in ti hlum tur ani ti kha thu pe ka ni ma se pathian ti nars te chuan e kan thei lo chu wangin dot var khan thilani Hebraim mei chia te chuan now and all sama chu van kan va thlen chuan an lo nei man ton tia ma se chu ni lo nar so nun na la lo siam tu chu pathian an ti wang ani ei tun huna hian tam tak chuan nau pai si ma se an titla nun na ta na hlom ni lo wa po an titla mo tin an du lo naw an pai chuan an titla chumia safe ngani chandam tu pakhat chu nars ta hi ni pathian ti mi nars kan mo chu ti ni lo chon population hi pung thei don lo engzat po min naw pai se a thei lo tin that taka an nei theina tura tan pui tu chu nars ani chu wangin life saving tak in ni ti kha pathian chu pakhat na nia dot tu a chuan nars sin ni nars te hi supporting roles lo man dong tlak in ni kati tiang ti dam rong bol na hian en tir nan kan vain en tira treatment kan la doctor thiam tak ten min dam doi ten min choa chumi zui tu supporting roles engma ani om lo ta se doctor in ni tura tia khan ni thei don lo rim min dam nan chang lawang chu wangin doctorina dam doi a cho zong a hun taka dam loina ei theinan tunge poimo tunge tran pui thin narsin ne chu wangin voina hian best supporting role lo man hi sem chak om khop mai chu eng tin nge chu ni thei kan ti chuan in lukhum te mo eng tin nge supporting roles in ni reng thei kan ti chuan symbol ama tanga orientation in nei tang to khan chumi na thok turin pathian mingin pathian awangin Kohhrtante awangin enin pe a chu wangin ani tur ang ni tir tu ti chu supporting roles in thowang ani ato berta na ka soidu chu hetiang hian in ziaka aniam karhalo nurses are members of most trusted profession of the world ani true nurse ho hi hemi na zong ami na anrin ber helta thok tu ten ni chumi om zia chu chumi na soi chu nang ni chu inrin tla kani ti na ni chu wang polan nang ni hi kan lekha tu ya ziak poni lo kan thin lunga ziak chu in ni tia chu vain na hei hon pui ula ka du chu nang ni hi kan lekha BCM lekha testimonial BCM Christian high school kati Christian hospital Serkawn na testimonial chu tu tenge kan ti chuan certificate kan pek khani lo nang mani hin ni
kan standard he eng ang chiang ni ti lang tu te chu nang ma ni vekin ni athen chu India ram po na in kalang India ram chung hun rang an na in thokang khoya nge kan testimonial chu Christian hospital in kan pek chu kan certificate kha chu min an mudon lo nang ni hi mi zong chiar mo in ni chu ban BCM kan chuan te ni kan Christian hospital chuan vor te ni chu vain in kalna pianga chu rero nang ni hi kan lekha ni he Christian hospital lekha in doctor te in principal te in tutors te lekha chu nang ma ni hi ni chu bangin mi in an rin nun na chan him na department omin ni chu vain in rong bol na apoi mo le mai chu vain pathian tri mi nars ni se ro te hi kan tu sak na cheu ne pathian tri mi nars ni se ro pathian in athu kan chiar kan ngai thak kan satan mal min som sak wa se amen. Chief guest Reverend Dr. Arzo Loma kan lom le mai thu cha ro pui tak nurse graduate thar te le zirchhuak mek te le thok lai mek to te poina dum chunga rong bol na kai roi turan riat reng tur nurse te poi mo zia le an kuta nun na poi mo tak entrust ani zia te khumtir an ni zia te le khovel hian nurse te hi midang zong aya arin ngam berte ani ti arun puan chu kha atikin aro puile in kafria lomom le ole kan BCM Medical and Health Department and call to Associate General Secretary Reverend Arlal Nunzira BCM IOA tu sai turin tuna hian helai local turin kan so manga ti dam rong bol na hi lali swa rong bol na kipui pathum zinga pakhat ani healing ministry is one among the three core ministry of Jesus Christ. Puandarna kerigma proclamation kerigma te zirtir na teaching didakhe te ti dam na sozo te lali swarong bol na kipui pathumani kan pioneer missionary is Lorraine le Servic and Serkawn he kipui zinga pakhati an step masaber ani is Lorraine and pastoral le translation lam achanga Servic sap upakhan medical work le school education at sangani tichuan BCM lo din tirle lo pian chwa tira tangin lali swa rong bol na ti dam rong bol na hi kan rong bol na kipui pakhat lali swa nung kan zui na ania tichuan sang ka zakwa som pakwa a nichina ka report kan ngai thlak ta ang khan School of Nursing Christian Hospital Serkawn and Bultan alonia voinia chuan khati zat graduates kan lo nei ta hi aro pui hle ani chuwang chuan BCM ioding kan yangin Mizoram Baptist Kohhrtante chuan heti dam rong bol na hi akal puyanga achunjom zel don ani Medical and Health Department hi BCM administration Associate General Secretary Service Nuaya Omin Director in Head Department hi ain kola chumi nuaya chuan Principal in School of Nursing hi ain kola tichuan zirtur tu faculty members tenen an en kol thina committee zong chuan assembly thunei tu sang berania chumi zo chuan assembly executive committee ania chumi zo chuan Medical and Health Department chumi zo chuan management committee chumi zo chuan faculty meetings tepo alani le ta zelani chutiang chuan uluk takin Mizoram Baptist Kohhrtante hian
he rong bol na hi kan kalpui ani he rong bol nei ti than len zel turin nen planning a oma GNM tuna seat som ni chau kan nei hi assembly chuan seat som thum nei min phal sak to a reilo te a classroom te kan in pe nu chuan seat som thum la ya ti len bel po seat som ni thin ka som thuma siam tum me kani ten hemikan school of nursing hi college anga upgrade a BSc nursing zir theina turin malak tan mek ani bok ten infrastructures building le tilama hostel te auditorium te academic block te le principal quarters te le zirtir tu quarters de po planning chunga hian sang ni som thum ma hian a thei chen chen ti lo tlin tum ania ten zirna mun bi ka equipments bi ka hian nutrition te anatomy te biochemistry laboratory te po changtlung tak nei chho tum me kani chutiang chuan Mizoram Baptist Kohran hian he ti damrong bol na hian abik takin ami kan school of nursing chungchangin ma kan la mek ani voina chu discipline thang le a ain thua thip zong te pal tlanga kum engamazat lo zirchhuak graduate te BCM in lompuina ka hlan chewa zirtur ronin tuklu thar te po thuang taka zirturin du sakna ka hlan boka cheu kalome pu chairman le kan chief guest za tak Reverend Dr. R. Zoloma, President BCM Puipate le pile pu za tak voina kan functions min man puitu te le graduates te le freshers te in zavain kanal pa iswa Krista mingin chibai kabuk chewa tin voina faculty te IOA helai huna kaloding thei hi kalom ani ama sabira he hun min shwai thleng tu pathian hnenah lom thu omsela orin h chuan graduation hi amor bokna anilawa abul tan na chau ani ti in alo soyani voina hian kan graduates te tan in nun konga bungthar chawna phur om takte be seina lim om takte le du thu sam ti lotlin na hun alo in chana chu jin kong thar chu lim taka zo turin du sakna kalhan cheu ani kumthum chung pandemic in minwai boy ema chumi kara chuan har satna le limna tam takara helai muna inzirna te kan graduates ten inzir chhuak ta a hei alom kati ema amero chu inzir tur hi inzir zo to a inin ngayang ti hi kahlau ani thisel na lama hian mason na hi chak takin akal chho meka chu wang chuan chhor tlak ni tur chuan chu thiam na chu phak turin kan inzir chhozel hi angaya chu zir chhozel na ril ru chu in neya inzir chhozel po kadu sak cheu ani tin he kan institution atanga zirchhuak to te hi mun sanga state angzong te le aram angzong te bunram sanga an thoka an thona muna hianin fak an hloa mi ten tha an ti thina ni chu sherengin nangni po in kalna apianga graduates tha nurse tha ni tura theitop in chwa kadu sak chewa tin graduates din huna shwai thleng tu cheu pathian le nangmani en kola lo support tu cheu in nu le in pa te le thiam na in lak na he institution hi timing thatura theitop in chwa kadu ani tin voin ni poimo taka hian kan graduates nu le pa te chunga lom thu ka soidua helai huna kumthum chung an oma khan har satna te tam tak hei abik takin tuna kan graduates te hi pandemic kara anzira khanga khanin chung trai na nen theitop min chwa puyani ti kan thia a chuwang chuan in chung trai na ra le in support awangin tun din hun hi kan graduates ten an thleng the ni ti kan thia a in chunga lom thu kan soi ani tin hei kan graduates te he institution a in chunga in contribution zong te kha I kan sherenga chumi wang chon lom thu kan soya
warta in duty laya damlo in enkol na chungcha nga te thei top in chwa zia te le zirna ko nga po institution timing thatura thei top in chwa zia te kha kan hrenga chumi wangchon voina hian lom thu kan soi bok ani tin hei kan freshers te in oma hei tuna kan ngai thak tak ang khan tun tumah khan nikuma khan mi zanga vel dil tu an oma chungji nga chon mi somni than chua in ni a nangmani hi pathianin helai hmuna zirtura athan che uni ti hi helaya thoktu te hian kan ring tlatani chuwang chon nangmani awangin pathian hena lom thu kan soya ti chuan voina in bati chhit chan kha tuna in zirchhung ringot nilawa in dam chung in shiat kan kadua rilru taksa le tharau natna in thimna athlena piang mun kha chi eng tur in ni ti kha in dam chung in hrenga nga tin helai muna tuna hian zirna chan chau in ni a he institution hi tuifin riat amonga lunglu tam tak om angani a chu lunglu chu engzat nge in charanga engzat nge in puak hodon ti kha thui tak in kuta khan omani ti sha in helai huna reilote in chunga thei top chua in zir le thiamna in la kha kadu sak cheu ani ti chuan ato bera chuan kolosa bung thum chang somni pathum le somni palia arulna rolo atur chu lalpa hnenah ta in mudon ti sha in ti apiang chu mishing tan anga tilawin lalpa tan anga ti zokin chak takin ti ro lalpa krista rong in bol ani hi ti a tirko polan asoi ang khan kan graduates te le kan freshers te po in chu in shiat renga lalpa tan anga in ti apiang te in ti kadu sakchewa ti chuan dam lote rilru taksa le tharau damna thlen tu in ni zel thenan lalpan ompuin shwai zel che uro se kalome pu chairman le Christian Hospital Serkawn kan director le voina kan khwalian BCM president le BCM lama kan shwai tu te principal le tutor zongjong te le helai huna he hun lutak min man pui tura ron kal zongjong te ama sain in va in chi bai ka book sewa ka graduate pui te ayo in lom thu ka soi bokani voina kan graduate theina tur hian hun har sa le hun khir khan tam tak kan pal tanga kan ngai thak tak ang khan shipui len la ya zir kan ni a hostel chwa sana ngai chang te a oma duty na konga te po dan pa ngai anga duty thei lo chang te a thin ani ma se chung zong zong a chuan pathian in min shwaya vo in ni hi kan thleng theya pathian hena lom thu om se tin nurse ni tura kan jin konga hian anuam te a hlim om thlir te kan tong bik lawa hun har sa le hun khir tam tak kan pal tlang ve a chung huna po chuan keini ho hi chungkwa angin in mangai takin kan om ho china thisena in zomna nei lo mai ila u naw piang hun ang me in kum thum chung khan kan lo khosa ho to china ni kan cha chang te hlim taka kan nui ho chang te om chin tu pon har sa na to kila kan thei top choin kan in pui a chong chai na ne thei top kan chwa china ni kan be chi in kom ngai tak mai kan ne kan in kom ngai lu tu khi kan zir lai te kan lo hlam chha chang te om shina kan zir tir tu te lung kan thi oi lo chang te po voi tam taka om shina ni vo ina kan graduate theina tur atan hian kan graduate theina tur tan first year bul kan jana changa vo in ni thlenga min kai shwaya kong eng kima min puya min en kola zir thiamna mai ni lo nun kong dik min ko hua mi pakhat ni tura min zirchhuak tu kan tutors te in chunga kan lom em ani vo in ni kan thlen thei chan hi nang ma ni wang ani ti kan vo in ya hang kan se chang em a tin hospital a kan duty china
kan doctor te staff nurse te le hospital noi department shanga thok tu te kan thiam lo te kan sha lo te lawin kan zir na konga thei top so in min pui china vo india han in chunga lom thu kan soi boka kin kan nu le pa te kan chung te abula changin sum le pai le chong chai na nen bang lavin in thei pa top in lama changin min pui china voina han in zawai hnenah lom thu kan soi boka ato bera chuan vo ina ka graduate pui te helai hmuna in ayo ding kan ina angin in malam hun kal zirtur du sang na sang ber ka hlan chewa khoi hmuna po ula umila kan zir zom na ani emo kan tho zom na ani emo he kan zir chhuan hun School of Nursing Christian Hospital Serkawn ti ming chatu le choi sang tu nizel thei turin kan omna mun chewa thei top chwa zelila pathian tanrin takin kan mazona kan ti turte kan ti zel theina turin chan la zel turin ka som bok chewani tin tuna lazir mek tele helai hospitala thok tu te zong zong in ka zel na tura du sakna kan hlan chewa abula changa vo in thlenga min shwai tu hun har sale hun khir tak tak kan to a kan pal tlang lai pu amin thla tham lo min sel tla tu pathian hnenah lom thuam se ama ro pui ber se School of Nursing Christian Hospital Serkawn pathian in shrine pui zer ro se ti hi kan chong chai na ani ka lo me khovel a lali suan ala ukal than taksa le rilru le thara au a borsom na nat na neiten dam na pham kim an chan theina tu ra BCM Christian Hospital institution poimo tak alaudina chuan voin theng hian chu lali suwa Krista rong bo na chu achun zom zelani nangin min khoi to na zong a kan lo ma lom thu kan thila che he institution poimo tak le BCM hian arong bo le hian hen chu zel theina tu rin pa le fa pa le tharau thiang lim po na zirtur le kai huai na tak chu voina local khom te le ram tin a Kohhrtante hong hnenah tuna le chatuan thengin lom ze ro se